Pozdravljamo i podržavamo kao Demokratska fronta tu inicijativu i ideju mladih političara i nadamo se da će ne samo ostati mrtvo slovo na papiru, nego zaista doći do te realizacije. Mladi u Bosni i Hercegovini kao najugroženija populacija, drago mi je što čujem da uopšte su se aktivirali i poslali tu inicijativu, trebaju i dalje ustrajati i raditi na tome da se njihovi uslovi kako u školama, tako i na fakultetima obezbijedi i poboljša. Praktična nastava od srednjih škola pa tako i u dodiplomskom studiju pa i kasnije u Bosni i Hercegovini nažalost je samo papir koji vi dobijete, koja vam je potvrda nekog praktičnog znanja, ali nažalost nedovoljno. Kasnije kada tražite posao i kada dođete na lice mjesta da se bavite onim što ste usvojili kao teoriju znanja, nažalost ne možete primijeniti u kratkom roku, što znači da bi ova praktična nastava za vrijeme trajanja dodiplomskog studija apsolutno olakšala sam sistem, odnosno uvođenje i upošljavanje tih mladih ljudi.